Ashimwe cyane. So turanezerewe kugaruka ahangaha ndi kumwe n'umushyitsi Samu. Amazina ni Pastor Nyirinkwaya Salomo. Twakiriye Samu kuri studio yacu, umukozi w'Imana, umuvuga butumwa inshuti yacu. Karibu Samu. Ndakunezerewe Mr. Salomon, Pastor Salomon muri TV yanyu. Nanjye nishimiye kubwo kuntumira nkabanje hano, ndabyishimiye, ariko ndashima cyane yuko mugikora akazi k'Imana. Imana ibaho umugisha. Turakwakiriye mu izina rya Yesu, ariko watubwiraho n'amazina yawe ukabwira bari abantu bari kukureba barinde. Amazina nitwa Samu Girisomu, nsengera muri Miracle Center. Kanisa yanjye ni iri ahitwa Makuto. Umushumba wanjye ni Pastor Naume Chomzei. Turi aho ngaho muri ubwo buryo turakorera Imana kandi turayishimiye rwose, kubera yuko iki turinze ikiduhaye ubushobozi bwo kuyikorera. Samu ni umugabo nabonye n'impano z'Imana zikomeye, afite ijambo ry'Imana muri we, kandi ni umusore Imana iri gutegura kuzageza ahantu hakomeye cyane. Twakwakire rero uyu munsi turashaka kuganira ku rukundo, ku buzima bw'itorero. Karibu Samu, tuganire ku buzima bw'itorero. Ese we itorero ribona ute? Urukundo rw'iki gihe n'urwa kera urubona ute? Ubona bimeze ngute? Pastor Salomon, icyitwa urukundo ni ikintu kinini ariko cy'abantu babona yuko ari gitoya. Kubera iki? Muri karica y'iki gihe ndabona yuko ikintu cyitwa urukundo bakigize gitoya, ariko ibyanditswe byera bitubwira yuko urukundo ariyo ngingo nini Imana yabonye yuko mbeho umuntu abaye yambaye yuko yaba amaze gutsinda isi. Ubuzima bw'urukundo wenda tubusanga mu byanditswe byera. Hari igitabo kiri mu byahishuwe, igice cya 4, igice cya 2 umurongo wa 4. Haravuga, mfite Bibiliya y'Igiswahili ndaza kuhasoma hanyuma uze kutubwira mu Kinyarwanda. Haravuga ngo, lakini nina neno juu yako ya kwamba umewacha upendo wako wa kwanza. No kuvuga yuko abantu baretse urukundo rwabo rwa mbere. Iki gihe rero turimo abantu barimo gukundana urukundo rutari rwa rundi rwa mbere. Rumwe Kristo yakunze itorero. Niyo mpamvu abantu barwana cyangwa se akagukunda afite inyungu agushaka. Ariko Samu, uzi kugira ngo umuntu agukunde afite inyungu ashaka muri wowe, burya ruriya ruba rutari urukundo Pastor. Icyitwa urukundo nuko ngukunda ntafite ibyo ngamije muri wowe, kuvuga ngo bizambere mbehenza bizabe nyishu y'urukundo. Icyo bita urukundo ni ugukunda umuntu udafite ibindi ureba, udafite ibindi ushakisha. Kandi ruriya rukundo Kristo yakunze itorero rwari urukundo ruhambaye. Kintangaje cy'uyu munsi nuko abantu bakundana, mbehe bigaragara yuko abantu bamenye Imana cyane, ariko kandi urukundo rukaba ruke muri bo. Imana iguha umugisha. Uvuze ijambo rikomeye numvise cyane. Uravuze ngo abantu bamenye Imana ariko urukundo ruba ruke muri bo. Ariko hari ikintu cyancanze kumenya ko umuntu agukunda. Wabimenya gute? Ariko Samu, ngiye ku bwanjye numva yuko urukundo rujya rwishakira inzira. Ntabwo wayoborwa umuntu ugukunda. Umuntu ugukunda burya Bibiliya iravuga ngo tugire wa mutima umwe wari muri Kristo Yesu. Imbabazi yagiraga natwe zitubera urugero. Hari ikintu njya nekereza, ntabwo wakunda udafite imbabazi. Ntabwo umuntu yaguha atakugira imbabazi. Ntabwo umuntu yaradasinziriye atekereza ku buzima bwawe atakugira imbabazi. Ubu ngubu rero abantu babigize nka business. Agukunda, agufitemo inyungu. Siko biri? Niko bimeze Pastor. Wowe bibona gute? Niko mbireba Pastor. Icyo nabivugiye ngo uyu munsi abantu barakundana, baragaragara nkaho bamenye Imana kuruta mbere, ariko urukundo muri bo nta rurimo. Nuko abantu benshi bakundana bagamije ku matungo, bagamije ku byo bashaka mu bandi, bagamije mbehe mu nyungu z'ejo. Mbehe abantu bakaboneka yuko bakunze, ariko kubera igihe, kubera yuko nabo bashaka yuko ibyo bakorera abandi babikorerwa, mbehe bikaba ari byo bituma bakora. Ariko kenshi na kenshi iyo ukundanye n'umuntu
ureba yuko ejo ntacyo azakumarira, urwo rukundo ruhuta gupfa. ariko samureka ngubaze Yeah. uvuze akantu nibuka ijambo uriya mugabo yatubwiye duhoze turi kumwe uriya inshuti yawe mwazanye agutwaye Yeah. yatubwiye ngo abantu muri iki gihe barakunda abantu bakomeye. uzi ko natangaye abantu bakunda abantu bitewe n'icyo babarebaho. Yes. none njyewe ubundi umuntu ukomeye nta muntu umuzi ku isi. ubundi twagagombye gukunda abakene, twagagombye gukunda ba bantu bataragaragaraho ubushobozi. mbaza impamvu ubu wakujyana nko mu nka akakujyana mu nyana mu mitavu ahubwo ngo werekenamo inka izakamwa amata menshi wakerekana iyi. ndatekereza yuko muri izo nyana nta nyana wagaragarirwa, ntago wahuta kuyimenya yuko iyi ngiyi izakamwa amata menshi. abantu dusuzugura uyu munsi batarakomera Yeah. bagayitse bameze nka ziriya nyana. muri ziriya nyana byanga bikunze ntabwo habuzemo izakamwa amata menshi. ni ukuvuga ngo zose uzifata neza kuko uzi ko byanga bikunze irimo. rero nshuti yanjye umuntu wese umwubahe, ejo he ntaguhazi. siko biri, niko bimeze pasiteri. kandi twubake ku rukundo rw'imwimerere rwa Kristo. ubu icyo nenda kuvuga pasiteri, icyo nzi ku rukundo, iyo umuntu yakunze, iyo umuntu yamaze gukunda mu buryo ubwo ari bwo bwose agomba kubana nawe. iyo umuntu yagukunze, wakwambara ubusa, waba urara hagayitse, igihe cyose iyo akubonye akubonana imbabazi. aba yumva kubabarira, aba yumva umutera imbabazi, aba yumva utarengana iyo agusanze mu kibazo. ubu uyu munsi tubonye abantu benshi bakomeye, ariko bakagira imiryango wenda abandi baciriritse muri bo, ariko abo bantu ugasanga mbehe ntago amwitayeho. ndetse na bamwe bashobora kujya ku musozi bakamusebya nangwa se akamusuzugura, ugasanga nawe abarimo. ariko uriya muntu ni amaraso ye, ni umuntu we, mbehe yamaze gukira, ibintu biruta mbehe bijya imbere y'urukundo. Yes. ni ukuvuga ngo ibyo afite byabaye inshuti ze, abari inshuti ze abasimbura inshuti. Yes. umugabo umwe yambwiye ijambo, pasiteri yambwiye ijambo, aravuga ngo jya gushaka ibintu abantu uzababona. kimenyesha ni iki? mbehe nimara kubona ibintu nzabona inshuti. urumva ko inshuti bazishyize mu bintu, barashaka abakize. kuvuga ngo utarakira ntabwo wabari inshuti yawe. kuvuga ngo itungo ndagira ngo iri jambo muryumve neza badukurikirana kuri iyi TV Gakarabo. ni ukuvuga ngo amatungo asigaye arusha abantu ubuzima. ni ukuvuga ngo iyo wabonye amatungo niyo wabura abantu, udafite amatungo ntabwo wabona inshuti. tugeze kure papa. kuko hari imigani abanyarwanda nasanze baca, baravuga ngo hari ibyo kurya ntago habura inyoni, inyoni ntizahabura. kimenyesheje iki? mbehe nibyo navuze mpereye kuri abo bantu bavuga yuko shaka ibintu, hanyuma abo uvukana nabo, inshuti, abavandimwe baraza kugukurikira. hano hari ijambo ariko ryanditswe mu Giswahili, turagenagereza kurishyira mu Kinyarwanda. umuntu yanditse yaravuze ngo usiogope kubaki peke yako, usiogope kubaki peke yako, ahubwo utinye kwicara n'umunafiki. baravuga ngo mu Giswahili baravuga ngo usiogope kubaki peke yako, isipokuwa ogopa kubaki na mnafiki. au kuishi na mnafiki. ndagira ngo mwumve amagambo y'ibikomere twaciyemo. yaravuze ngo udatinya kuba wenyine, ahubwo utinye kubana n'umwanzi wawe. reka mbabwire ijambo rikomeye. umuswahili yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo witegura ejo kubera abana, ahubwo utegura abana kubera ejo. usiandae leo, usiandae watoto kwa ajili ya kesho, isipokuwa uandae kesho kwa ajili ya watoto. yani wewe kwanza uandae kesho. abantu bafite ibintu bikomeye. urabona turategura ibyo abantu turirwa dukora, ngo turategurira abana, turashaka amafaranga, turakora business. nuvuga ngo dutegura amafaranga
turategura ejo kubera abana ntabwo dutegura abana kubera ejo usiandaye kesho kwa ajili ya watoto usiandaye watoto kwa ajili ya kesho Behe ntugategura abana fasti utarategura ejo yabo cyambere kibanje nuko wabanza ugategura ejo uyitegura ute uko bisobanura no kuvuga yuko wewe iyo umaze kwimenya iyo umaze kwisobanukirwa ugomba gusobanukirwa nejo yawe ariko hari ikintu nasobanukiwe nasobanukiye ibintu bitatu ikintu cya mbere Samu nahoze nekereza ibintu byakubabaza kuri isi ikintu cya mbere ni ukubaho utagira inshuti icyakubabaza cyane kikakumarayo kubaho ufite inshuti z'indyarya buryo ufite inshuti z'indyarya uba ufite abajura bo muri wowe bakumunga mu mutima icya gatatu kubaho ukennye ubukene burababaza se ubukene bugukura mu bagabo ubukene bukwambika ubusa ubukene bukubuza amahoro Imana izaturinda ubukene ariko pasiteri jewe ubukene simbutinya kubera impamvu iyo nkenye mfite Kristo mba numva yuko ndimo gukomera kandi mba ndeba yuko hari ejo yanjye ubukene ndi bubi buraryana bugushyira kure n'abandi ndetse aho bibabariza naho wifuza kugira ngo wagirira neza inshuti yawe ariko udafite ubushobozi bwo kuyigirira neza wabana n'inshuti yawe muri ubu buryo ariko ubwo bushobozi utabufite Bible iravuga ngo iyo nimwashaka kugira ngo Kristo mube inshuti za Kristo nimwiyangisha isi banzi banje kandi nimwenda kugira ngo mube inshuti y'isi nanone muri Kristo muzaba muvuyeyo kimenyesha yuko nitwakunda cyane isi tuzaba tuvuye muri Kristo Mungu akubariki naomba tubadilishe lugha kidogo kwa ajili ya watu wengi wanadusikia umesema neno lizuri sisi ni watoto wa Mungu mimi kuna kitu nawaza kila siku Samu watu wanaweza kugusahau usifikiri hauwezi kuishi kwa ajili ya watu unaishi kwa ajili ya Mungu mimi kwa mawazo yangu nafikiri Mungu alijua maisha yetu kabla sisi hatujajua kesho yetu Mungu anaificha katikati ya jibu nafikiri majibu yako Mungu aliyaficha katikati ya kesho yako kesho yako ipo ni kweli wewe unaona mchungaji nakubali kabisa kwa sababu maandiko matakatifu yanatuambia Mungu ametujua tukingali tumboni mwa mama zetu na akatujua akatutakasa. Maandiko yanatuambia akatutakasa. Nini maana ya utakaso? Ni kwamba Mungu anapendezwa na sisi kuwepo duniani, lakini mwanadamu anatoka katika agano lake kwa sababu ya dhambi zake. Lakini pia maandiko yanatuambia babu zetu wametenda dhambi, lakini sisi tumebeba dhambi zao. Kwa hivyo katika hilo naweza kusema majibu yetu yako katika fundo la Mungu. Amen. Amen. Amina. Amen. Yako katika fundo la Mungu. Mungu ameyaweka, yapo kabisa automatically, yapo hayawezi kubadilika. Ni lazima Mungu atatujibu. Naam. Ngoja tumalize haya mazungumzo kwa dakika chache, naona tumebakiza dakika chache. Naam. Ya tutoke studio. Naam. Kuna neno nilikuwa naangalia kwenye kitabu cha Kutoka. Naam. Linasema ndio majibu yetu. Naam. Au maisha yetu ndio yako mkononi kwa Mungu. Akifungua kiganja chake ndio anashibisha dunia nzima. Nchi. Unaona? Kama Mungu anafungua kiganja, watu wa dunia wakashiba, wewe uni mtoto wake, unamfuatilia kila siku, unaomba, atakusahau? Hapana. Ni lazima kabla hajashibisha watu wote, ataanza kwa mtoto wake. Naam, ni sawa na sisi sio maskini. Hapana. Sisi sio maskini. Na kubali mchungaji kwamba Mungu kama ana uwezo wa kuachia mvua katika dunia nzima kwa wakati mmoja, maana yake kile ni chakula. Kwa hivyo Mungu akisha sema ubarikiwe, hakuna wa kusema hapana. Mungu akisema nimekubariki, hakuna wa kumzuia. Hakuna wa kumzuia.
Mungu akiifungua milango yako, Amen. hakuna wa kuifunga. Amen. Ndio maana anasema yeye ndiye Alfa, lakini Amen. yeye pia ndiye Omega. Amen. Yeye ni mwanzo na ni mwisho. Amen. Akimbariki mwanadamu, Amen. hakuna wa kutia nuksi. Amen. Ngoja tuongee hapa. Naam. Nimekuelewa. Naam. Mungu akikubariki, naam, hayupo wa kuzuia baraka. Naam. Mungu awabariki. Amen. Lakini baba mchungaji, mimi naomba nikusihi hili, tuishi kwa upendo. Amen. Upendo ni nguzo katika nyumba ya wokovu. Upendo ni nguzo katika maandiko matakatifu ya Mungu. Upendo, na ndio maana maandiko yanasema mengine yote yataisha, lakini upendo